دما خوش به بینرین هیجای رو 27 کانون 2021 روزان روزا دوشمی بیرو گشتن هری سرکه او هری بالکشین لسرانسری جهانی رودانه اما جاره کدن هول بدین دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده جوره پیشکش بکن. بله جاره کدن دما خوش به بینرین هیجا لعراقی هل بجارتنین ده جوتمه جی نکاری لولات آرامی پیک بینه آلین کو انجامین هل بجارتنی رد کرن جاره کدن داکتن کولانان او خواپیشاندان لدار خستن لی تویوان همویان جی دادگاه فدرال عراقی گلین جبو انجامین هل بجارتنین پارلمنتوی ین دهن جوتمه پیک هاتبون رد کرد. بشکه جی گلیان جی آلیه هف پیمانا فتح به سروکاتی هادی آمری و هات بو کرن. هف پیمانی داخواست کرده بو دنگین تواهی ناوندین دنگداری به دست بینجمارتن آنجی هل بجارتن جارکدن به دوباره کرن. داخوازه هف پیمانی فتح پشتی وی که هات کو انجامین هل بجارتن این پارلمنتوی به فرمی هاتن راگاندن او وی هف پیمانی تنی 18 کرسیان پارلمنتوی عراقی به دست خست بون. هف پیمانی فتح بریا هل بجارتنی خودیه 47 کرسیان بون. وکه یک جا آلین هری سرکه که ده هلبجارتنه ده بینکفتن به دست خستی دهات دست نشان کرن. آلین کردیش ده هلبجارتنه ده جوتمها ای سال ده بگشتی 63 کرسیان پارلمنتو عراقی مسوگر کرنه. آلین انجام هلبجارتنه قبول ناکن ایرودان سحاره در دورا حریما کسک بغدای داکتن کولانان او دست به خواه پیشاندنان کرن. بریا کو بریار اوره داین جی هیزن اولکاری کو در دورا حریما کسکا بغدای خاطن بجه کرن. خواه پیشاندیران لسر رین آگر پیخستن او نرازی بونین خواه جاره کدن آنین زمان. لالمانیا حکومتا مرکل بریا ارکن خواه رادست حکومتا نو بکه اریکرنا فروتنا چکان ده استا رکوری ده اریکر وزیر کار دروه یا آلمانیای براگ بوک جاره کدن گوت او پیشنومه کو جبو فروتنا چکان جبو هیزین دروه جاره کدن ویل سروی که بخبتن و فروتنا چکان و حول بدن کو به وزارت کار دروه و ورگریدان. قانون اخراجات چکان لآلمانیا حکومت آنها اویا بری آنی پیش بری هف. Verantwortungsvolle Politik bedeutet وزیر کار در و یا آلمانیای انلینا بوربک درباره اریکرنا حکومت آنگلا مرکل آجبو قیدکرنا فروتونا چکان دکیلیا داوید داخویان یکتا. بوربک جی آژانسا نوچیان آلمان را آخوی او گوت موک کوالیسیون با آوای که وکیری راگهاند کو ام پولیتیکا این هنارتنا چکان این سالا بوری بنرخینن. ام لسر قانون کنترول کرنا هنارده کرنا چکان دخبتن کو بکیجان پیوانان دستور دده هنارده کرنا چکان دیار دکه. کوالیسیونا بری یا کج پارتیین یکتیا خریستیان و پارتیا سوسیال دموکرات بیکتی بریا رادسکرنا ارکی خود نه روژین داوید اخراجات چک و آلاوین لشکری بقاسی 5 میلیارد آورو پجراند. به وی آوای آستا هناردکرنا چک و کلو پلین لشکریین که دو سال 2021 ده هاتن پجراندن گهیشتیه 9 میلیارد آورویان. مصر یک جوان ولاتانه کو چکان جه آلمانیا دکره. لیج بر بمپیکرنا مافی مروان و هر وها تفلیبونا ویا دپفچونین لیمن و لیبیای ده تیرخ نکرن. هات دیارکرین کو بریا را دستکرین ده 8 کانون ده حکومت فروتنا 3 کشتی این شهر و 16 پرگالین پاراستان هوایی ج مصر را پجراند. ده پایین کوج عالی حکومت نویا کوالیسیون یال آلمانیا کوج پارتیا سوسیال دموکرات کسکان و پارتیا دموکرات آزاد پیکتی جبو سینوردارکرین هنارتنا چکان یا جبو یکتی اروپایی و ولاتین در و ناتوی قانونک نوی به آماده کرن. بریارا اخراجات چکان آل آلمانیای تنیج عالی وزارت فدرال آبوریه و تیداین.
لی گلک جاران درaya گشتی ده تی گوتن دوی اف مجار دبن برپرسیارتیا وزارت درve de be. جبر کو اف مجار جنیز و به مجار سیاست درve یا آلمانیای و گریداییه. Ungültige Stimmzettel 3. وزیر کارین درve یا آلمانیای بوربک شگوت اخراجات چکان تنی و که مجارک آبوری ناینرخاندن. اف جی مجارک پولیتیکای درve مافین مروان و تکیلی ناونتویه. بله میانمار کوج یکی ثباتی و ولاد به ریا ارتشا دربکار تیری و برن هویتی دا استا هری جورده یا زارو کوشین دناف ده سو 5 کس جه آلیه لشکران و هاتن شوتاندن. لگوری میانمار ویتنیس قتل عام ده 24 کانون ده لسر ریا کانتونا هیپورسو یا لعیالتا کایا های پیک هاتیه. مالا چاو دیریه گوت لکانتونا هیپورسوی ده 24 کانون ده لشکران زاروک و جنجی دناف ده سو 5 کس شوتاندنه. هزین پاراستنا گل ابناوی PDF یا لدیجی داربیا لشکری جی دیار کر وان هری کم 27 جنازه دیتنه. یک جبردفکین جونتیا لشکری زومین تونگ جی دیار کر کو روژا اینی شرپیک هاتیه او لشکران هن کس کشتنه. آلیکاری سکرتری گشتی نتوین یک بوی مارتین گرفت جی دیار کر جبر وی ایریشا لسر سیویلان او گلک شاشمان. گرفت گوت از وی بویرا گران شرمزار دکم و بانک لرایاداران دکم بلا لیپرسینه که زلال و جدی بدن دست بکرن. ریچخصنا سازین سیویل Save the Children جی دیار کر کو دو خباتکارین وان هینا جی وندانه. جه سری محاسباتی و لمیانماری کاوس هیه. لگوری کمالیا آلیکاری یا جبو گرتین سیاسی ین هریمی ده نوا 10 مهانده 1300 سیویل هاتنه کشتن. لهمبری داربیا هیزین پاراستنا گل هاتا آوای کرن. حتی ها هیزین پاراستنی جی جار جاران در بینگیران ارتشا دربکار یا میانماری ددن. بلی بینرین هجا لباکور بورکینا فاسوی لدیج اندامین هیزین آلیکاریا ارتشا بورکینا فاسوی ایریشک پیک هات ده ایریشا کج آلی کسی نناس پیک هاتی ده 41 کسان جیانا خوش دست دا سرو کماری بورکینا فاسوی کوبارا جی 48 ساعت لوالات شین راگهاند. لبورکینا فاسو جارek hedin êrişên terorî hebû. Li gorî daxuyaniyên ji aliyê rêveberiya welat ve hat dayîn, 41 endamên hêzên alîkariya artêşa Burkina Fasoyê ji bo parastina karwanê bazirganan hatibûn erektarkirin. Lê ev karwan ji aliyê kesên nas ve hate armancgirtin. Karwan kete kemîna van kesan û di encamê de 41 endamên hêzên alîkariya artêşa Burkina Fasoyê hatine kuştin. Se réjouit de votre brillante élection à la présidence de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations. Serokkomarê Burkina Fasoyê Rochmark Christian Kabourî 48 saetan şîn ragihand. Di êrişên terorî yên meha mijdarê de li Burkina Fasoyê 58 leşker hatibûn kuştin. ev yek jî di nava raya giştî de bû sedema rexneyên giran li hikûmetê bêkirin. Et Patrick Kader Karantao des éditions Citoyens. Bonsoir, Monsieur le Président. Piştî van êrîşan ji bo stîfekirina serokê Kabourî çalakî hatin li darxistin û hikûmet bi têkçûna têkoşîna li dijî terorê hat sûcdarkirin. Kabourî jî di heştê kanûnê de ji ber zêdebûna bertekên serokwezîr Christophe Joseph Marî Dabîrî ji ergirt. Komên terorîst ên girêdayî El-Qaîda û Daişê yên li Maliyê ji sala 2015 ve gelek caran êrişên xwe li Bakur û Rojhilatê Burkina Faso pêktînin. This week's reporter Jonathan Walsh, just back from Burkina Faso in West Africa. Li gorî daneyên neteweyên yekbûyî ji serê salê ve 17,500 kes ji ber hincetên ewlehiyê ne 4 mane ji welat koçber bibin.
لیمن کو بیتری 7 سالانه شرلی دوام دکه لجهان لجی کو چارەسەری ji bo vê yekê were dîtin lê tam tersê wê şerê ku diçe lê Yemenê her ku diçe dem girantir dibe. Li Yemenê hêzên koalisyonê bi pêşengtiya Erebistana Siûdî ragihandin ku ji bo rê nedin çekdarên Husî yên ku Îran piştgiriya wan dike çekan ve ku hêzînin êrişeke hewayî birine li ser paytext Sanayê. Li Yemenê di nava demên dawiyê de şercareke din gurbûye. Hêzên koalisyona Erebî ya bi pêşengiya Erebistana Siûdî li paytexta San'a êrişên hewayî zêde kiriye. Li gorî daxuyaniya koalisyonê ya ku da ajansan û çeyan a Erebistana Siûdiyê de hatiye weşandin tê gotin. Ji îlona 2014 ve li San'a ya ku dibin kontrola Hûsiyan de ye ji nuqteyeke bo nuqteyeke din çek têşandin. De encama êrişên pêk hatine de jî rê li çûn û hatina navborî hatiye girtin. Ev yek jî biriya êrişeke hewayî pêk hatiye. Di daxuyaniyê de bang li sivîlan hatiye kirin ku xwenêzî navendên parastinê yên hewayî ku li paytexta Sanayê nekin. Her wiha hate gotin êrişên hewayî li gorî qanûn û pîvanên mirovî yên navne teweyî ne. Derbarê mijarê de Hûsiyan tu daxuyanî neda. Koalisyona Erebî di van rojên dawî de êrişên xwe yên asîmanî li ser herêmên dibin kontrola Hûsî de li San'a zêde kirine. Hûsiyên Yemenê yên ku Îran piştgiriya wan dike ji îlona 2014 ve li paytexta San'a in û hin herêmên din kontrol kiriye. Hêzên koalisyona bi pêşengiya Erebistana Siûdî ji adara 2015 ve li dijî Hûsiyan piştgiriya hikûmeta Yemenê dike. Di şerê ku 7 salan li welat dewam dike, bêtirî di 33 hezar kesî jiyana xwe ji destan. Krîza mirovî ya ji ber şerê navxweyî li Yemenê ku di nava welatên herî feqîr ê cîhanê de ye gihiştiye asta metirsîdar. Li gorî neteweyên yekbûyî li welat ji sediyê heştên nüfusa wê ya ku gihiştî 30 milyon pêwîstiya xwe ya bi alîkariyê heye. Belher em bi Îranê dewam bikin gera heştemîn ya danûstandinên nuklerî îro li Vyanayê wê ji nû ve carekeden dest pê bike, taran amadehiya xwe ya ji bo pêkanîna lihevkirinê jî tîne ziman. Li gorî nûçeya Fars a Îranê şandeya Îranê ya danûstandinan bi hemû hêza xwe ji bo erka xwe amade û ji bo berdewamkirina danûstandinan wê li bajêr bimîne. Ajansî agahiyên xwe spart çavkaniyeke fermî û diyar kir ku Tahran amade ku danûstandinan bidomîne. Tevî ku ger aliyên din amade bin ku li ser danûstandinan bigihînin û bisekinin. Hêja bibirxistinê ku ji 6 Nîsanê ve piştî hatina rêveberiya Serokê Dewletên Yekbûn Amerîkayê Joe Biden gera danûstandinên peymana nukleeriya Îranê dest pê kir. Serokê berê ya Amerîkayê Donald Trump gulana 2018 bi awayeke yek alî ji peymanê vekişiya bû. Tehranê jî ev yek ji xwe re kiribû hincet û 2019 dest bi binpêkirina qedexeyên nukleerî kiribû. Hemû jiyana xwe min ne ji bo têkoşîna li dijî mîtîngeriya hey bi dawî bibe û yeke nû li cihê wiya bê avakirin da. Ger li Afrikaya Başûr mîtîngeriyeke bê avakirin ez ê li dijî wê yekê jî têkoşînê bikim. Bi têkoşîn û van gotinên xwe Dosmond Tutu cihê xwe di nava dilê Afrikaya Başûr de çêkiribû. Tutu'yê ji ber têkoşîna wiya li dijî rejîma nîjadperestê Xelata Nobelya Aştiyê girtî di temenê xwe 90 saliyê de koça dawî kir. Passion, with dignity. Serokê Afrikaya Başûr Cyril Ramaphosa ragihand ku parêzvanê mafê mirovan ê navdar xwediyê Xelata Aştiyê ya Nobelê Desmond Tutu koça dawî kir. Ramaphosa ji ber mirina serpîskoposê berê Tutu li ser navê hemû Afrikaya Başûr xemgîniya xwe anîsiman. Serpîskoposê Angelikan yê berê Desmond Tutu weke wijdanê exlaqî yê welatê xwe tê hesibandin.
توتو دناف ایکونین تکوشینا لدیجی رژیم آپارتایت ده کو جالیه کم نتوه سپیا لافریقای باشور و جبور شکان تی سپاندن. توتو ده هفته جوتما 1931 ده لکلکستور پیش دایک بویه. وی لکینگز کالج لندن تئولوژی آنگو الهیات خوند و پشت گلک سالان ده ماموستتی خواه ده 30 سالی خواه ده بو کشیش. ده سال 1984 ده جبر کو تکوشین آشتیانه لدیج آپارتایت ده پاریسه و وی ساله لجوهانسبورگ بو متران یکم آفرو امریکی. پشتی هلوشاندنا رژیم آپارتایت لافریقای باشور ده سال 1990 ده توتو بو پاریزوان لحفاظتنا ده نافبر رشک و سپیان. پشتی هلبجارتن یکم این دموکراتیک این لولات ده سال 1994 ده تیگینا توتو یا نتوه کس کسور کلوالات همون رنگین خواه و ده حوینه ده ناف گل ده پر بناو و دنگ بو. توتو سروکاتیا کمیسیون حقیقت و لحفاظتن اکر که ده سال 1996 ده جبولی کلین کرن سوجین رژیم آپارتایت هات آوا کرن. پشتی کو کنگره نتوه یا آفریقا یا دستلاتار هول دا کو کمیسیون راپوری نشینه توتو جی پارتی رخنکر او گوت من همو جیان خواه نجبو متینگریا هی بداوی ببه و یک نو لجه وی به آواکرن تکوشین کر. گر لافریقای باشور متینگریک به آواکرن ازه لدیجی وی تی بکوشم. پشتی کوپای جهانی یا فیفای که دو سال 2010 دا لافریقای باشور هات دارخستن ایدی جبر نخوشی خواه زیده ندهات دیدن. دسموند توتو ده نوت سالی خواه ده دو لپایتخت کیپ تاون کوچا داوی کر. بل فلیپینی بیلانچویا باگر رای گران دبه لفی ولاتی هری کم 388 کسی حتی نهاج بر باگر جیان خواهش دست دایه لمالزیا کو جیران فلیپینیه 30,000 کس جبو جهن اوله هاتنه و گو هستن جمارا کسین جیان خواهش دست دانه جی گهشت 47. لپار زمین آسیا باگر رای باندور که زیده لولاتین گراوی کریه. یک جوالاتین هری زیده جوی باگر باندور بوی جی فلیپینه. لگوری داخویانیا پراستنا سویل هجمارا مروین کجبر باگر رای جیانا خوش دستانه گشتی 388 هر وها 6 کس جیوندانه. د بیلانچویا بری نهاده هات براغ هندن که 375 کسان جیانا خوش دستانه. باگر رای بلزا ده ساعتی ده 195 کیلومتریان به پیش ده چو. باگر 16 و 17 کانونی باندور لباشور و ناوندا فلیپینی کرد. لهر دورا کو باگر تیره در باس بو بانی خانیان هلوشیا دیرکن الکتریکی و دار جشون ناخرابون و بسط هزاران مروف بیمال مابون. هاتراغ هاندن کو در دورا 482,000 خانی جبر باگری خرابون آنجی خسار لیبو. ل 430 باجار و گندان آلیکاری لزیده 4 میلیون کسی تبلاف کرن. هینش زیده 300,000 کس لکامپین و گوهستنی دمینن. حکومت خورک آف و کنج بر هرمین کو تایفون باندور لیکرنه. روشن داوی گفک نورو دا هری کم 140 کس جبر آوا گماری نخوشکتن. فکار هنه کو شو بک نورو بده. لمالیزیا کو جیران فلیپینیه روش همانه. باران زیده یا لولات لپای خو ویرانیه که زیده هشت. هر وهاج بر کراست رودای جی جمارا کسین جیانا خوش دستانه درکتا 47. لگوری نوچیا آسیا نیوز انترناشیونال لمالیزیا جبر بارانا کو جحیفده کانونی و 3 روز به باندور بو گله کریم دبن آوی دمان. رایدارین پولیسان دیار کرن که هجمارا کسین دلهی ده جیانا خوش دستانه درکتا 47. هر وها لیگرینا جبو 5 کسان ونداجی دوام دیکه. پرانیا وانج پاریزگهین پاهانگ نیزی 33,000 کس جبو جهین اولهاتن و گوستن. حکومت جبر کوبریا بارانی هشیارین پیویست نکریه تیرخ نکرن. بلیج پارزمین آسیا ام بری خوب دیم پارزمین آمریکا باشور ل پارزمین آمریکا ج کراستین خوازی جان زحمت کریه جبر بارانا ل ایالت بهای یا با کور روشلات برازیل 58 نافچه دنوا ویدامان او 18 کس جیمرنه. رایدارین اتفاقیه بهای دیار کرن کش مارا مریان بویه 18. هات راگاندن بارانا دباره او روشا هرمی خرابتر دبه. لگوری مدیا برازیلیه والی ایالت روی کوستای 58 شارداری دبن آویدامانه. رایداران دیار کرن لحیه باندور ل
19 شارەداریان jî kiriye. بری بینرین هیجان و چه من جهانی لیور بداوید بن حتی اسباب من نراو خیر و خوشیه ده هر شاد و بختار.